Pozdrav! U ovom videu ćete vidjeti kako ažurirati OMS izvještaj u Wordu ukoliko je došlo do promjene lokacije ili promjene naziva fajla Excel baze. Otvorite OMS izvještaj. Kliknite na novu. Idite na file i u desnom donjem uglu vidjet ćete opciju Edit links to files. Kliknite na tu opciju. Ovdje su izlistani svi linkovi, dakle, u Word dokumentu koji kupe podatke iz Excel baze. I za sve njih vidite da se Excel baza nalazi u folderu ONDP baza, file baza mz upitnik XLSM. Ukoliko ste taj file preimenovali ili ukoliko ste ga stavili na neku drugu lokaciju, onda je potrebno da promijenimo izvor podataka da bi bili ažurirani u Word dokumentu. Kliknite na prvi link, zatim držite tipku Shift, kliknite na posljednji. Na ovaj način svi linkovi su odabrani. Sada je potrebno uraditi promjenu izvora za svaki od ovih linkova. Dakle, kliknite na dugme Change Source, promijeni izvor. I dođete do lokacije gdje se nalazi vaša nova ažurna baza. Inače, ovu opciju vam ne preporučujem jer zahtjeva ovoliko posla oko toga. Dakle, najbolje je jednom definirati lokaciju baze i samo tu bazu ažurirati na istoj lokaciji. U tom slučaju ovaj korak vam uopšte neće biti potreban. Dakle, odaberete file, kliknete na Open i ovo je sad neophodno ponoviti za svaki link u bazi, u Word dokumentu. Dakle, ovo treba sad ponoviti za sve ove linkove. Kada tu radite za sve linkove, klikom na link vidjet ćete sada da je lokacija promijenjena. Prije je bila OneDrive, ONDP, MZ i tako dalje, a sada se linkovi, dakle, sada Word dokument čita podatke iz baze koja se nalazi na desktopu. Dakle, na taj način radite promjenu linkova. Kažem vam, dakle, sporo je, dakle, potrebno onda isklikati za svi ovih nekih 20-25 linkova, za svakog pojedinačno odabrati bazu i onda mnogo vam je lakše da bazu držite uvijek na istoj lokaciji. Nakon svega kliknete na OK i to je to.